Tomthil Football Arena Sanggabagi Thouram Pangthokkhre Sarita Regional Boxing Academy da Pangthokkiba Thouram aduda Mayang Imphal Assembly Constituency gi MLA Kongkham Rabindro DV Cover Acting President All Manipur Football Association Amfa Soraisam Govin Social Worker Nauria Pakhanglakpa AC gi MLA Sagol Sem KB Dr. Mayangbam Veto Singh MCS Director Youth Affairs and Sports Department Government of Manipur na Thouram aduda Saryaki yung gifiyo mama matawba building sab natin matawunate ko gile kay le ba ko nen uram mani adum sila ngang singa le minari ni matawmin na dum le ni ito report man sa luna change mo proke di nungay legi arpo ne ba tawda po not even thinking once masagi salary masagi pangiba ite lagi lai ba salary masagi gamlay mem se lai ba ba gi dream na di hawul iba na hasingi bangonda facility pangita ba kaya Mada mahaki struggling period ta mawana wa kim kya do madu mem dos surpass tong na ba help tong na ba sigi poche sida in thata daga future ri semge na semko leiba si ai mamang ta ni tam na sum seng ri se yum thang na mi na kala ga si um saga khara saga han si football tam se ari sur mani han ama ga um thara man carpet tu chana de na lok thok khar ne mo ke gi na da du football gi na phajana koi na tre tu na lok thok khar ga ama um thara ni football city taseng na nasay lang naman ito ni ako yung boxing academy na haraga football do ngaw ba sa tusin na restaurant so masamag sus datoy ba football do ngaw kami ni adum adus sana ko dum adusu dili su nam sana naman ko na student ori ni da yung sa puwi organ dum ko da sana ri ni da yarin kai ako mang fa ke enter na tna manipur gi lady ba popularity Koigi Sanggabagi Sports House nena mingdi thonbiraba masida wa ni babu koigi sarkar gi meketegi department meketegi lekai degi haguli ba ngai ba inu hagadra makoi mengi support makoi mengi musibatu utragadi uji taseng legi ba akoi bedo jo hangani department da sarkar legi do gera huji gera sport department da pesa ke legi se budget ta kya hapake se Tolopi kono na badum hapaga yang sapi film dum layo dum to mixet poroke tato mixet porok se na poina gold medal lo kanda sida minister na MLA na traga atok tok ta legi ba manipur legi ngam okse ge na gold medal lo kanda thu i du mai na lo dringe da player sing dum struggle to nge da mating pang sige kamai pang sige na thopi matamure ko